Kuwa kabiri ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka 2025 nibwo byatangiye kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ko intumwa z'ihuriro AFC M23 zari Doha mu biganiro by'amahoro na leta ya Kongo ngo zikuye muri ibyo biganiro kubera kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe z'ingenzi. Itangazo rihuriweho n'impande zombi ntiryasinywe kubera uko kutumvikana. Mu masaha y'umugoroba wo kuri itariki ya 22 ni nabwo byahise bitangira kuvugwa ko abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahise basukura imirwano bagamije kwisubiza umujyi wa Walikale bari baravuyemo, bagamije ko ibiganiro byaba mu mwuka mwiza. Byemejwe ko habaye imirwano kuri uyu wa kabiri ahitwa Kibati. Niba ibiganiro by'amahoro byanze, aba barwanyi bagiye gusubira mu ntambara igamije guhirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka mu bari mu cyumba cy'ibiganiro bivuga, nyuma y'ibyumweru birenga 3 by'imishyikirano, intumwa z'impande zombi zarangije nta tangazo rihuriweho risohotse nubwo ryari rimaze iminsi riganirwaho. Ibi byose ngo byaturutse ku kutumvikana ku birebana no gufungura imfungwa za AFC M23. Leta ya Kongo yafunguye abantu 5 nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kumvikana mu rwego rwo gusaba ko abarwanyi b'uyu mutwe bavi Walikale. Gusa uruhande rwa AFC M23 rwagaragaje ko ibyo bidahagije ngo rugire icyizere, rusaba bahuza ko hafungurwa abantu bari ku rutonde rurerure rw'abarenga 700 bashyizwe muri gereza na leta ya Kongo. Ikinyamakuru igihe.com cyanditse ko ihuriro rya AFC M23 ryagaragaje ko ryatengushwe cyane na leta ya Kongo nyuma y'aho hafunguwe abatari ku rutonde rw'abo ryasabye ko bafungurwa. Mu biganiro byabereye muri Qatar kuva mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, impande zombi zasabwe gufata ingamba zirema icyizere zishimangira ko zifuza gukemura amakimbirane zifitanye kugira ngo amahoro aboneke. AFC M23 ngo yarabyubahirije mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, ikura abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi nayo. Icyakoze yateguje ingabo za leta ya Kongo ko nizongera kuyigabaho ibitero izongera gufata ibyo bice yavuyemo. Iri huriro ribinyujije kuri Qatar ngo ryasabye leta ya Kongo ko nayo yarekura abantu barimo abanyapolitike n'abasirikare bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bashinjwa gukorana naryo cyangwa se kuba abanyamuryango baryo. Bivugwa ko AFC M23 yahaye Qatar urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na leta ya Kongo ngo bagombaga gufungurwa, ariko ngo nta numwe wafunguwe. Leta ya Kongo yagaragaje ko yafunguye abantu 5 barimo umudepite wo mu ntara ya Ouele, gusa AFC M23 yagaragaje ko abo ngabo batari ku rutonde rwabo yasabye ko bafungurwa. Abafunguwe ni abahoze bakorana n'uwahoze ari guverineri wa Ouele, akaba na murumuna wa Corneille Nangaa uyobora AFC M23, yitwa Christophe Basseyane Nangaa. Basseyane Nangaa aherutse guhungira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe yakekwagaho gukorana n'umuvandimwe we Corneille Nangaa. Yahoze mu ihuriro rya Union Sacrée riri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gufungwa amezi 6. Ingamba zirema icyizere ni ukuvuga ibikorwa bigamije kwerekana ko buri ruhande rufite ubushake bwo gukora ibikenewe byose ngo amahoro agaruke. Ni izingiro ry'ubwumvikane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 kubera ko ni kimwe mu by'ingenzi byari gushingirwaho mu gutunganya inyandiko ihuriweho n'impande zombi. Hari amakuru avuga ko nyuma y'icyumweru intumwa za AFC M23 ziri Doha ngo zamaze kuvayo, kandi ngo ntabwo zigeze zishyira umukono ku nyandiko ihuriweho bitewe n'uko leta ya Kongo ngo yanze kubahiriza icyifuzo cyabo. Ndetse ibi ngibi birasa naho byashyize iherezo ku nzira y'amahoro yari imaze iminsi itezwa amaso ko yaba igisubizo ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aremeza ko ingabo za M23 zamaze gusubukura ibitero ku ngabo za leta. Umujyi wa Walikale n'ibice wegereye muri Kivu ya ruguru ngo bishobora kongera gufatwa vuba mu gihe uyu mutwe wari wahakuye ingabo zawo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu kugaragaza ubwo bushake bw'ibiganiro by'amahoro. Biranavuga ko umujyi wa Uvira nawe ushobora gufatwa muri Kivu y'Epfo, ndetse ngo bwa mbere intambara ishobora kurenga za Kivu zombi ikinjira n'ahandi ku buryo umujyi wa Kisangani uri mu birometero 500 uvuye Walikale ushobora kuba intego ya M23. Amakuru yanditswe mu binyamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ikigaragaza ko intambara ikomeje ndetse ngo impande zombi ziyiteguye
ngo nuko ubu ngubu hari abasirikare b'u Burundi bamaze kujya muri Kivu y'Epfo. Ni abasirikare leta y'u Burundi iherutse kohereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bakaba ari abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe, ngo bagiye guhangana n'umutwe wa Twirwaneho uri mu ihuriro rya AFC ririmo na M23. Bitandukanye n'ibisanzwe, aba basirikare hamwe na bagenzi babo bo mu rwego rw'ubutasi babarirwa mu magana ngo boherejwe bambaye imyambaro ya gisivile, bambuka banyuze mu gace ka Ubwari gaherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Bageze muri Ubwari, bakomereje mu gace ka Rugezi na Rurenge muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru ava mu bashinzwe umutekano abivuga. Hari hashize iminsi leta y'u Burundi igaragaza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo akwiye gukemurwa binyuze mu biganiro bya politike. Bikekwa ko kohereza abasirikare bambaye imyambaro ya gisivile byari mu rwego rwo kwiyoberanya. Mu mirwano yabereye muri utu duce two muri teritwari ya Fizi ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane, ingabo z'u Burundi zapfushije abasirikare benshi, icyakoze ntabwo umubare w'abapfuye n'abakomeretse wamenyekanye. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane, bamwe mu basirikare bakomerekeye muri iyi mirwano bashyizwe mu bwato basubizwa i Bujumbura banyuze muri Tanganyika. Uru rugendo ngo ntabwo rwagenze neza kubera ko ubu bwato bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika, hafi abasirikare 12 bari n'icyenda bari bakomerekeye mu mirwano. Ingabo z'u Burundi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu 2022 hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano u Burundi bwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yavuguruwe mu kwezi kwa 8 mu 2023, maze izi ngabo z'u Burundi zemererwa no gukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hashingiwe kuri aya masezerano, u Burundi bumaze kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga 20,000. Gusa ntabwo ibikorwa byazo byabashije gutanga umusaruro wo kwisubiza ibice byinshi ihuriro rya AFC M23 rigenzura. Ikindi cyakomeje kudindiza ibiganiro by'amahoro hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo nuwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila Kabange. Kuva General Major Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 18 yose yagaruka i Goma ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane, ibibazo n'impaka ku ruhare rwe mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo kugeza n'ubu ntabwo biracogora. Kugaragara kwe muri uyu mujyi ugenzurwa n'umutwe wa AFC M23 byatumye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imushyira mu majwi ko ashobora kuba afitanye isano n'uyu mutwe w'inyeshyamba, ibintu leta ya Kongo yari yanatangaje kuva mbere. Kabila Joseph yageze i Goma ku gicamunsi cy'itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, yamaganwa na leta ya Kongo bitewe n'uko uyu mujyi ugenzurwa na M23 kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kane byaraye bivuzwe ko Kabila yageze i Goma. Uyu mu minisitiri yatangaje ko imitungo ya Kabila iri muri Kongo ifatiriwe, kandi ko we n'abandi bakorana bo mu ishyaka rya PPRD no mu ihuriro FCC ngo batangiye gukurikiranwa. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko kugigoma kwa Kabila bisobanuye ko afite uruhare rutaziguye mu bikorwa bya AFC M23. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse ibikorwa bya PPRD muri Kongo. Gusa umunyamategeko w'iri shyaka rya Kabila ni Maître Trésor Lungungu Kidimba yavuze ko iki cyemezo ngo nta shingiro gifite. Uyu munyamategeko yaragize ati ntabwo byatuma twemeza ko hari uburyo bwo gufasha cyangwa se kuba umunyamuryango w'umutwe witwaje intwaro. Maître Kidimba yavuze ko Goma ari umurwa mukuru w'intara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko buri munyekongo yemerewe kuwujyamo. Asubiramo ati ntabwo bihagije ku buryo twashinja umuntu kujya mu mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi. Umuyobozi wungirije w'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka Ferdinand Kambere yabwiye BBC gahuza miryango ko iki ari icyemezo kibangamiye amategeko, kidaha agaciro ubutabera kandi kitashingirwaho umwanzuro uwo ari wo wose w'ubutabera. Ati ni ikinyoma batekereje kugira ngo bayobye abaturage bagamije kuburizamo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, cyane cyane riyobowe n'uwahoze ari perezida wa Repubulika, kugira ngo badatinyuka kuvuga ku bibazo by'igihugu. Ati ibi ni ibintu biteye ubwoba mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi. Ni ugukoresha nabi ubutegetsi, ibintu duhora tubashinja. Ibi ni nabyo yabwiye ibiro ntaramakuru AFP, aho yavuze ko guhagarika ishyaka bifite inzira zizwi bigomba kunyuramo. Ati turi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ijwi ritandukanye n'irya leta ndetse n'irya bamwe mu bayobozi batuyoboye nabi.
ati dufite uburenganzira duhabwa n'itegeko nshinga bwo kunenga ubu buyobozi bubi. Ati ibindi byo bashaka, ariko ntekereza ko bazisubiraho bakareka izo ngingo zabo. Mu gihe Minisiteri y'Ubutabera mu gihugu ivuga ko Joseph Kabila yagiye muri iki gice kigenzurwa n'umwanzi, umuyobozi wungirije w'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka Ferdinand Kambele avuga ko ibingibi nabyo ari bihuha. Ati uyu ni umunsi wa 4 nta n'umwe urerekana ko koko Kabila ari Goma. Ati ibyo bavuga by'uko ariyo ni ibihuha, ni ibinyoma bazanye kugira ngo batwikire uburyo ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kubona igisubizo kuri iyi ntambara. Ariko kandi Kambele avuga ko nta cyaha cyaba kirimo niyo Kabila yabarinjiye muri Kongo anyuze Goma. Ati nta tegeko na rimwe rivuga ko umunyekongo uri ku butaka bwafashwe n'inyeshyamba ahita afatwa nk'inyeshyamba. Ati iryo tegeko ntirihari. Ati ntabwo ushobora guhanga ibyaha bitabaho uko wabyumvise cyangwa se uko abayobozi b'igihugu bitekereza. Ati icyo tuvuga ni kimwe, niyo yaba ari Goma yaba ari mu gihugu cye. Goma ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ntabwo ushobora guhagarika ubwisanzure bw'abantu cyangwa se kubabuza kujya aho bashaka. Kubigoma ntibisobanura gukorana n'inyeshyamba. Iyi mvugo itavuga ko Kabila yahageze kandi ntinabihakane nayo umutwe wa M23 watanze ubwo BBC gahuza miryango yabazaga umuvugizi w'uyu mutwe niba Kabila yarinjiye Goma koko. Uyu muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko atabona ikibazo na kimwe cyaba gihari Kabila aba yarageze Goma. Yavuze ko icyemezo cyo guhagarika ibikorwa bya politike by'ishyaka rye ngo ni ugukoresha nabi ubutegetsi, kandi ko icyo cyemezo ngo cyari gikwiye gufatwa nyuma y'iperereza n'icyemezo cy'ubutabera nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Ati twebwe rero ntabwo bitureba, nta muntu n'umwe watumenyesheje iby'icyo cyemezo. Kandi ku rundi ruhande hari umuyobozi ukorana bya hafi na Joseph Kabila wasobanuye ko Kabila ngo yagiye Goma kugira ngo yitabire ibiganiro by'amahoro bigamije gufasha Kongo kubona amahoro n'umutekano. Byamenyekanye kandi ko Kabila wateganya kugeza ijambo ku banyekongo, bikaba byitezwe ko ari ijambo rizavamo igisubizo ku byibazwa niba koko yaba yaragiye gukorana na M23. Mu kwezi kwa 3 muri uyu mwaka, uyu munyapolitike yabwiye itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo ko yaba akorana na AFC M23 urugamba ngo ruba rwarafashe intera iruta iyo ruriho ubu ngubu. Iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo imitwe y'inyeshyamba irenga 150 yose ivuga ko ifite ibyiharanira. Wa M23 uyu munsi ni uvugwa cyane kubera ko ari ukomeye, ari nawo wafashe ibice byinshi bya Kongo, ariko hari indi mitwe myinshi y'inyeshyamba muri iki gihugu nayo iri mu ntambara. Mu minsi ishize havuzwe cyane uwitwa Kodeko. Mu ntara ya Ituri uyu mutwe wa Kodeko warwanye n'ingabo za Uganda wica Colonel David Byaruhanga wa Uganda. Ibi byatumye abayobozi ba Kodeko ngo bajye Kampala gusaba imbabazi General Muhoozi Kainerugaba, ngo bagaragaje ko byatewe no kuyobywa banahakana urwango hagati y'Abalendu n'Abahima. Amakuru avuga ko iri tsinda ry'abayobozi ba Kodeko barimo Vice President w'ubwoko bw'Abalendu mu burasirazuba bwa Kongo witwa Dunji Krupa Etienne ngo ryagiye Kampala mu cyumweru gishize. Ibi ni ibyanditswe n'ikinyamakuru Chimp Reports, ariko iyi nkuru ndimo mvuga nayisomye ku gihe. Iri tsinda ngo ryakiriwe n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga n'umuyobozi wa division ya 4 y'ingabo zirwanira ku butaka General Major Felix Busizori, hari mbere yo guhura na General Muhoozi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka, abarwanyi ba Kodeko bagabye igitero ku ngabo za Uganda zari mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu gace ka Fataki gaherereye muri teritwari ya Jugu. Colonel David Byaruhanga wa Uganda yapfiriye muri iyi mirwano, bikavuga ko yishwe n'iturika ry'imbunda ya RPG yagize ikibazo. Ingabo za Uganda nazo zatangaje ko zisha abarwanyi ba Kodeko barenga 240. Ingabo za Uganda zagiye muri Fataki nyuma yaho General Muhoozi aburiye Kodeko igizwe n'Abalendu ko nibadahagarika kwica abanyekongo barimo Abahima ngo zizabagabaho ibitero. Mu nama y'abahagarariye uyu mutwe n'abaofisiye bakuru ba Uganda, General Muhoozi yavuze ko imitwe ikorera muri Ituri ikwiye kurambika intwaro hasi igatanga umusanzu mu kurinda umutekano w'abaturage. General Muhoozi ati Uganda isanzwe ishyigikiye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Turasaba imitwe yose guhagarika ubugizi bwa nabi igakorana natwe mu kurinda umutekano w'abaturage.
Dunji yasobanuye ko ubwo Codeco yagabaga ibitero ku ngabo za Uganda ngo yari yayobejwe n'abagizi ba nabi, asobanura ko Abalendu nta kibazo bafitanye n'izi ngabo. Ati twayobejwe n'ingabo z'abagizi ba nabi kugira ngo turwanye kuba kwa UPDF muri Fataki. Ati turicuza ibyabaye, tunashimangira ko Abalendu, Abahima n'Abalega nta kibazo dufitanye na Uganda cyangwa se ingabo zayo. Ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu kwa 11 mu 2021. Byatangiye zirwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF, zivugurura ubu butumwa ubwo byagaragaraga ko Codeco ikomeje kwica abasivili benshi. Aba bayobozi ba Codeco ntabwo ari bo bashyitsi bonyine baherutse kugenderera Uganda hagamijwe kuganirwa ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko mu murwa mukuru Kampala Perezida wa Togo akaba n'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Fore Esozima Nyasimbe yaganiriye na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kubirebana n'umutekano w'akarere. Uruzinduko rwa Nyasimbe mu karere rwatangiye ku itariki ya 16 y'uku kwezi ubwo yajyaga i Kinshasa. Hari hashize iminsi 5 inteko rusange y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yemeje bidasubirwaho ko ari umuhuza muri ibi bihugu. Icyo gihe yahuye na Perezida Felix Tshisekedi baganira ku buryo amahoro n'umutekano byaboneka mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Ku gicamunsi cyo ku itariki ya 21 Nyasimbe yakiriwe na Perezida Paul Kagame i Kigali baganira ku ntambwe zimaze guterwa zigamije kuzana amahoro mu karere. Ibiro bya Perezida wa Togo byasobanuye ko Nyasimbe yageze i Kigali agiye gushimangira ubushake afite bwo gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane y'u Rwanda na Kongo. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ku itariki ya 22 yavuze ko yakiriye Nyasimbe baganira ku byo Togo na Uganda bihuriyeho ndetse n'umutekano mu karere. Ati nakiriye nyakubahwa Fore Esozima Nyasimbe, Perezida wa Togo uri hano mu ruzinduko rw'akazi. Ati twaganiriye ku ngingo ibihugu byacu bihuriyeho no ku mutekano w'akarere. Nyasimbe yasimbuye Joao Lourenço wa Angola ku nshingano y'ubuhuza. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamusabye kubakira ku byagezweho mu biganiro bya Rwanda byatangiye mu 2022 ubwo umwana w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazambaga. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ubukungu w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC basabye ko ibiganiro bya Rwanda bihuzwa n'ibya Nairobi mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kose muri rusange. Kugira ngo ibiganiro bya Rwanda na Nairobi bigende neza, Nyasimbe azakorana n'abandi bahuza bashyizweho n'iyi miryango ibiri y'uturere bo bafite inshingano yihariye yo guhuza abanyekongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inkuru nyinshi zirimo kwavugwa muri politike ziribanda cyane kuri Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora iki gihugu, wagarutse mu gihugu cye nyuma yo kumara hafi imyaka 2 muri Afurika y'Epfo. Ikindi kimuvugwaho nuko agiye gukurikiranwaho icyaha cy'ubugambanyi mu nkiko z'iki gihugu. Inkuru nyamukuru ishingiye ku kuba uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cye yarasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agahitamo kwinjirira i Goma, agace leta ya Kongo yambuwe n'umwanzi ari umutwe wa M23. Kugera i Goma nta kindi bisobanuye uretse ihangana ryeruye rya Joseph Kabila na Perezida utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshilombo. Ni intambara ikomeye n'ihangana ritavugwa hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi. Ibi bitumye ihangana ryaranze aba bagabo bombi uhereye ku babyeyi babo rigera ku kigero kitigeze kigerwaho hagati y'umuryango w'abakabila n'uw'aba Tshisekedi. Nibyo kubera ko ngubu hashize imyaka 28 yose iyi miryango ihanganye. Mzee Laurent Désiré Kabila ubwo yafataga ubutegetsi ahiritse Marshal Jean Désiré Mobutu Sese Seko Kumbendu wa Zabanga, Etienne Tshisekedi muri politike yahanganye na Laurent Désiré Kabila kugera apfuye ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001. Nyuma yaha uru rugamba Laurent Désiré Kabila yaruraza umuhungu we Joseph wamusimbuye ku butegetsi, maze nawe ihangana rye na Etienne Tshisekedi arigira intambara ye bwite. Barahanganye bikomeye kugera Mzee Etienne Tshisekedi apfuye ku itariki ya 24 y'ukwa mbere mu 2017. Nawe UDPS ishyaka yashinze akarimenyekanaho cyane mu ntambara za politike
ariraga umuhungu we Antoine Felix Tshisekedi ari muragana n'izo ntambara zose. Uyu nawe yarahiriye kurwana urugamba rwo gutegeka Kongo se yasize atarangije, nyamara yarabiharaniye hafi ubuzima bwe bwose. Mu kugerageza kurwana, Felix Tshisekedi amahirwe arutandi yose yagize yamuguyeho, maze Joseph Kabila wari ufite igitutu cyo kuva ku butegetsi aramutoranya ngo amusigire ubutegetsi. Bitekerezwa ko Joseph Kabila yabonaga ko Antoine Felix Tshisekedi ari umunyantege nke wamworohera kumugenzura mu gihe yamusigira ubutegetsi mu kwa 12 mu 2018. Maze bwa mbere mu bisa no kumvikana hagati y'umukabila no mu Tshisekedi bakora amateka, haba ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva igihugu cyabona ubwigenge ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960. Gusa ntabwo byateye kabiri, kubera ko ya masezerano bagiranye ntabwo yamaze n'imyaka 2, ahubwo mu 2020 aya masezerano President Tshisekedi yavuyemo, maze Kabila arabisha ahitamo gusubira mu ihangana rirambye cyane hagati y'abakabila n'abatshisekedi. Uko niko Kabila Joseph yatoboye ashinja Tshisekedi ku mugaragaro kwica amasezerano bagiranye, ndetse nk'uko yasunikiye Etienne Tshisekedi kuva muri Kongo agahunga. Kabila nawe yavuye mu gihugu, gusa ubwo intambara ya M23 yatangiraga mu kwa 11 mu 2021 ihangana ry'aba bagabo ryafashe intera, ariko byagiye ku murongo utukura wo guhangana ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Imbere y'incabwenge n'abategetsi b'isi yose Munich mu Budage ku itariki ya 14 y'ukwa kabiri mu mwaka wa 2025, President Tshisekedi ati Kabila niwe uyoboye ihuriro rya AFC M23. Kabila nawe wari muri Afurika y'Epfo adaciye ku ruhande ati Tshisekedi uribeshya, iyo mashyigikiye abarwanyi barimo kukurwanya. Ntabwo ibintu biba bimeze nk'uko bimeze uyu munsi. Byabaye nkaho Tshisekedi ntacyo yari asigaje kuvuga kuri Kabila kirenze kuvuga ko akorana na M23 wita umutwe w'abanzi n'abaterabwoba. Birasa naho ku nshuro ya mbere mu myaka 28 umuryango wa Kabila n'uwa Tshisekedi noneho binjiye mu ihangana ririmo n'intambara. Ninde uzatsinda iyi ntambara? Ni Joseph Kabila Kabange cyangwa ni Antoine Felix Tshisekedi? Kugira ngo wumve neza ihangana ry'abakomoka mu muryango wa Kabila n'abakomoka mu muryango wa Tshisekedi, reka dusubire ku itariki ya 29 y'ukwa gatanu mu 1997 mu birori byateguwe na President Laurent Désiré Kabila byo kurahirira gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirori byabereye muri stade ya Kamanyora. Hari nyuma y'iminsi 12 yonyine Laurent Désiré Kabila atangaje ko ingabo z'ihuriro rya AFDL yari ayoboye yigaruriye umujyi wa Kinshasa rikirukana Marshal Mobutu, ubutegetsi bwe bugahirima. Uyu muhango wo kurahira kwa Kabila witabiriwe n'abaperezida batandukanye barimo Pasteur Bizimungu w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Eduardo dos Santos wa Angola, Petero Buyoya w'u Burundi, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville n'abandi batandukanye. Gusa muri ibyo birori ni naho byagaragariye bwa mbere ko umushinga wa Laurent Désiré Kabila wo gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari utangiye nabi, kubera ko muri iyo stade ya Kamanyora hafi 1/3 cya stade cyari mu busa. Muri stade ijyamo abantu 80,000, nyamara kandi Kinshasa yari ituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 7 icyo gihe. Kandi ubwo hanze aho ya stade hari abantu bigaragambya. Ibi byari igitangaza rwose kubona umutegetsi ukijije abaturage igitugu nk'uko babivugaga, ababwira ko aje kubayobora muri demokarasi no kubashakira inyungu, bahita batangira kumwamagana ataranatangira gutegeka. Nyamara mbere y'iminsi mike barimo baririmba ko ari umugabo w'igitangaza umaze gucungura Kongo akayikura mu biganza by'igitugu cya Mobutu. Icyo amashyaka yigaragambirizaga hanze aho yaharaniraga nuko yumvaga niba Kabila akuyeho Mobutu ngo yagombaga kwegera ayo mashyaka bakumvikana, bakemeranya uko bagomba gutegeka igihugu mu buryo bumvikanyeho bose. Gusa Kabila yarabihoreye. Ibi babifashe nk'agasuzuguro, bituma bigaragambya. Batangira gushinja Kabila Laurent Désiré ko ari we munyagitugu usimbuye undi munyagitugu. Iyi myigaragambyo yari iyobowe na UDPS ya Mzee Etienne Tshisekedi. Uko niko urugendo rw'ihangana ry'abakabila n'abatshisekedi rwatangiye nyuma y'iminsi 12 gusa ubutegetsi bwa Mobutu burimbuwe na Laurent Désiré Kabila. Ibi byari bigiye kuba iby'igihe kirekire kugera mu 2025. Icyo gihe mu by'ukuri umushinga wa Kabila wo gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usa naho wari utangiye ufite umuntu urwanya witwa Etienne Tshisekedi.
Kabila ntabwo yashakaga kugabana ubutegetsi n'abandi banyekongo kubera ko ntabwo yumvaga uburyo yaha umwanya abandi banyapolitike, kandi yararwanyije Mobutu we n'ihuriro rye nta wundi umufashije. Tshisekedi we yatekerezaga ko niba Kabila yarahiritse Mobutu, akwiye kwicarana n'abandi banyapolitike bamurwanyije imyaka myinshi bakumvikana ko bafatanya gutegeka igihugu. Ibyo Kabila ntabwo yabyumvaga, ahubwo yahise anahagarika ibikorwa byose by'amashyaka ya politike kugera ku matora rusange yagombaga kuba mu mwaka w'1999. Mu 1998 Etienne Tshisekedi yashyizwe ku rutonde rw'abantu 250 batari bemerewe kwiyamamaza mu gihe amatora yaba. Ni urutonde Tshisekedi yashyizweho n'itsinda ryari ryahawe inshingano zo gutunganya itegeko nshinga. Rwose Tshisekedi Etienne Laurent Désiré Kabila yamubonaga nk'ikibazo ibyatumye asunikirwa mu guhunga Kongo mu kwezi kwa kabiri mu 1998 nyuma yo gushingwa kurenga ku itegeko ryo guhagarika amashyaka ya politike. Amaze kuva muri Kongo, Mzee Tshisekedi yabaye mu buhungiro. Laurent Désiré Kabila ahangana mu ntambara ya kabiri ya Kongo kuva mu kwa 8 mu 1998 kugera mu kwa mbere mu 2001 ubwo yicwaga arashwe ku itariki ya 16 y'uko kwezi. Ako kanya Joseph Kabila yahise asimbura se ku butegetsi, ariko Etienne Tshisekedi we yarakiriho afitanye kutumvikana gukomeye na Laurent Désiré Kabila. Birasa naho umurage Joseph Kabila yasigaranye awukuye kuri se harimo no gukomeza guhangana na Tshisekedi Etienne. Icyambere cyahise kiba nuko Tshisekedi nawe atari yiteguye kumvikana na Kabila muto. Joseph yafashe icyemezo cyo gushyira Tshisekedi muri gouvernement, ariko Mzee Tshisekedi arabyanga. Amatora yo mu 2006 ya mbere yabayeho muri icyo gihugu ashingiye kuri demokrasi kuva cyabona ubwigenge. Etienne Tshisekedi yanze kuyitabira, avuga ko intsinzi ya Kabila yari yaramaze gutegurwa mu buriganya bwinshi mbere yaho. Ngiyi intsinzi yari yarapanzwe, Kabila ngo ntigeze yiyamamaza, ndetse koko na amatora Joseph Kabila yatsinze nyuma yo kwandikira abo bari bahanganye barimo na Jean-Pierre Bemba. Aya ngaya yarangiye, andi matora yari yo mu 2011. Ayayo Etienne Tshisekedi yarayiteguye neza cyane, ndetse yari tayari guhangana. Yashaka kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko rusange y'ishyaka rya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Mzee Tshisekedi yashinze mu 1982 yateranye mu kwezi kwa kane mu 2009 yemeza ko iri shyaka rizitabira amatora ya perezida yo mu 2011, maze abarwana shyaka baryo basaba Mzee Etienne Tshisekedi wari ufite imyaka 77 kuzarihagararira. Ku mugaragaro yemeje kandidature ye yo kuziyamamariza kuba perezida. Na amatora Etienne Tshisekedi yinjiranyemo umuhate wo gushaka kuba perezida ku myaka ya 79 y'amavuko. Mu kwa 8 mu 2011 Etienne Tshisekedi yasabye amashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila kwihuza agahuriza hamwe imbaraga, ariko ntabwo aya mashyaka yose yamwumvise. Gusa yaranashyigikiwe cyane kubera ko imitwe igera kuri 80 yari imushyigikiye. Etienne Tshisekedi yavugaga ko atari demokrasi gusa azagarura naramuka atowe, ahubwo yavugaga ko azaha abaturage umuriro w'amashanyarazi n'amazi. Yavugaga ko kumutora bizaba bivuze guhitamo no guhesha agaciro intambara y'imyaka 30 yarwanye ashaka kuba perezida kuva mu 1982 ubwo yashingaga UDPS aharanira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira imitegekere ikwiye. Kuri iyi nshuro ntabwo Jean-Pierre Bemba yari ahari kubera ko yarimo akurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa RAE abazwa ibyaha by'intambara yakoze. Nta wundi rero warutaga Tshisekedi wari ugiye guhangana na Joseph Kabila mu matora yo mu kwa 11 mu 2011. Amatora yarabaye ku itariki ya 28 y'ukwa 11 mu 2011, maze Kabila Joseph arongera aratsinda, ariko Mzee Tshisekedi atera utwatsi byavuye mu matora ashinja leta uburiganya, ndetse na Vital Kamerhe wari wiyamamaje nawe yabigenje uko. Amatora amaze kwemezwa bidashidikanywa ko Joseph Kabila yatsinze, Mzee Tshisekedi ntabwo yemeye ibyavuye mu matora, ndetse abarwana shyaka be n'abandi bari bamushyigikiye bajya mu mihanda barigaragambya. Kabila Joseph yohereje abapolisi n'abasirikari batatanya bigaragambyaga, ndetse Etienne Tshisekedi afungirwa mu rugo kubera ko yavugaga ko ari we watsinze amatora. Gusa byarangiye atsinzwe intambara, ariko yaranashaje kubera ko mu 2012 yujuje imyaka 80 atangira kurwara kubera izabukuru. Icyo gihe ishyaka rye ryakoze ibishoboka byose
bivuga ko ameze neza, ariko yari arembye ku buryo amatora yo mu 2016 yavugaga ko azitabira hari amahirwe ko atazamusanga. Umwaka wa 2016 warageze, ugera arembye ariko arihangana agaruka muri Kongo. Ku itariki ya 27 y'ukwa karindwi mu 2016 yakirwa n'imbaga y'abarwanashyaka ba UDPS i Kinshasa. N'ubundi mwijwi rye ririmo guhangana yumvikanye avuga ko amatora agomba kuba mbere y'uko umwaka wa 2016 urangira. Ni mu gihe ubutegetsi bwo bwatekerezaga ko amatora agomba kwigizwa inyuma. Mzee Tshisekedi aya matora ntiyigeze ayabona kubera ko yapfuye ku itariki ya 24 y'ukwa mbere mu 2017, maze araga umuhungu we byinshi birimo n'ishyaka rya UDPS. Iki nicyo gihe rero Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaje mu ruhando rw'abandi banyapolitike nawe arwanya ubutegetsi bwa Kabila. Hari mu gihe kigoranye muri politike, Kabila atarabona igihe cyiza cy'uko amatora yaba kubera ko igitutu cyo kudahindura itegeko nshinga cyari cyarabaye cyinshi. Kabila Joseph ntabwo yari no gutinyuka. Abanyekongo bari bararakaye, yarabibonaga rwose ko agomba kuva ku butegetsi, ndetse ku rundi ruhande abanyapolitike bari bamumereye nabi, abibona ko ntazacikira. Yarabibonaga ko azava ku butegetsi kandi atitonze ko wari ugiye kumusimbura yari kumusenyana n'ibye byose. Amaze kwemera ko azava ku butegetsi ntabyo kongera umubare wa manda, Joseph Kabila yashatse uwazasigira ubutegetsi wo mu ishyaka rye rya PPRD, maze atoranya Ramadhan Shadari. Ariko vuba cyane yahise abibona neza ko uyu Shadari atazikura imbere y'abatavuga rumwe nawe bari bayobowe na Martin Fayulu wari ufite imbaraga nyinshi. Byafashe indi ntera ubwo Fayulu yemezaga Moise Katumbi, Vital Kamerhe na Antoine Tshisekedi kwifatanya bakamujya inyuma. Aha byari bikomeye kuri Kabila, ntabwo yari kwivana imbere y'ubufatanye bw'aya mashyaka yose. Aha rero niyo Joseph Kabila mu masezerano y'ibanga yashyize ku ruhande ibyihangana rye n'umuryango w'abaChisekedi, maze afata umwanzuro wo guha ubutegetsi Antoine Tshilombo. Ni mu masezerano yafashijwemo na Corneille Nangaa wari perezida wa komisiyo y'amatora icyo gihe. Nuko uwari watsinze amatora Martin Fayulu yambuwe ubutegetsi buhabwa Antoine Tshisekedi wari ufite se ukomeye. Izina Tshisekedi ryari rihagije ngo abanyekongo bamwizere. Joseph Kabila yabonaga ko ari we bazabasha kumvikana, akaba nk'ikiraro kimufasha gukomeza kugira imbaraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 24 y'ukwa mbere mu 2019 Antoine Tshisekedi Tshilombo yarahiriye gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze Kabila ava ku butegetsi mu mahoro. Biba bibaye ubwa mbere mu mateka y'iki gihugu kuva cyabona ubwigenge mu 1960. Gusa aya masezerano basinyanye ntabwo yatinze kugaragaza ko atazigera akunda, kubera ko nyuma y'umwaka umwe ibibazo byatangiye kuvuka, ndetse ubwumvikane hagati ya Kabila na Tshisekedi burazamba ku buryo byananiranye burundu. Maze mu kwa 9 mu 2020 ahitwa Nsele, aba bagabo bombi barahura ngo baganire ku kutumvikana kwabo, ariko ntibyagira icyo bitanga. Tshisekedi mu mpera z'umwaka wa 2020 yafashe icyemezo asesa amasezerano yarafitanye na Kabila, anasesa ihuriro ishyaka rye rya UDPS ryahuriragamo na PPRD ya Kabila, maze ashinga irye n'andi mashyaka bumvikanaga baryita Union Sacrée. Ahangaha mu 2020 Tshisekedi yari amaze kongera gutangiza ihangana rya Kabila na Tshisekedi mu isura nshya. Abari ku ruhande rwa Kabila abemeye Tshisekedi bahawe amafaranga bava kuri shebuja, bemera gukorana na Tshisekedi. Abandi batsimbaraye kuri Kabila barirukanwa. Tshisekedi ni ihangana rye na Kabila afunga benshi, abandi bava mu gihugu barahunga. Muri iri hangana rya Tshisekedi na Kabila, icyafashwe nk'umurongo utukura nuko Perezida Tshisekedi yafashe umwanzuro wo gufungura Colonel Edi Kapende washinjwaga kuba ari we wishe Laurent Désiré Kabila. Aba bagabo barahanganye kugera ubwo mu kwa 12 mu 2023 Kabila ava muri Kongo, kugera ubwo byamenyekanye mu mpera z'icyumweru gishize ko yagarutse muri Kongo acigoma, aho yaje n'ubundi nyuma y'iminsi we na Tshisekedi baterana amagambo, umwe ashinja undi gukorana na M23, undi amwishongoraho kwiyaza kuba afasha abo barwanyi, ibintu bitari kuba bimeze uko nguko.
uyu munsi ni ihangana rikomeje hagati y'aba bagabo bombi, bisa naho barimo kurwanira ubutegetsi byeruye. Ni ihangana rimaze imyaka 28 kuko ryatangiye mu 1997, ntawe uzi uko bizarangira.